Uykudan turdum o. Saat kaç oldu? Saat 11 volt kaptırıyor. Saat kaç oldu? 11 volttur. Qanday gün gene. Vagorotun Barıp yatkan tazlayın. Gidecektir be. Ne oldu Jitel? Assalamu alaikum Jitel niye ilot aldın? Ben düğüm akşam çıkıp gittim. Evi var. Araç eşkim çok taş. Olmayacaktı bunu. Araç değiştirsen yok. Yo, plotuna tonap kettir ha. İlahi. Menin kayaktan bilem. Özüm tap berem sağa şu urunu makul bu. Ama aynen da hiç. Davay. Eşiğin için tonap kettir. Barba gorotun mepeseti tazlayın. Bir cumada beni tavsiye etmiş Agorot'unda. Final kötüydü. Birinci agorotlar tazlap. Kılıçımda kılıp. Niye? Tamam ya. Dostlar kanalga like basıp etkileyin, katalk etkileyin, kolokольчик basla. Ben agorot tazlap günce destes kılıp alыңыздар. Videonu rahattan karаңыздар, анткени видео жаман сонун болот. Көрөсүңөр. Бүгүн йыгышым планда жок. Катталып кеткиле. Жатсам. Көбүрөөк подписчигин апизагы бай болойлу. Бай болойлу. Көлөкө түшүп деле калыптыр. Тонакты топ баштайын. Огородтун баарын долбош кыйын деп аткан. Огородтун баарын жыйнап пишириш керек. Бүгүн достор мен экинчи видеом. Менин каналымда вообще видео жок. Бир эле видеом бар, ал дагы бирок нормально болгон. Култанык болуп калган. Мен бүт жакты бүттүрүшүм керек. Огород тонады. Бүгүнкү өз планым деле жок, нормальный план деле жок. Сентип жүрөйүн. Kokmuyor. Наконец-то. Мен onu жетелин үйүн тоногон билбейм. Чыгып не болду деле. Менин тоногосунда. Мен коркпойм. Үй жоголуп кетсе жаман болот эле. Түрүн көргөндө болмос. Эшикти чаппайм. Эй. Нормаль жүрчү. Калыш. Нормально жүрсө. Не жителер немножко игрок кой. Биздин аялда игрок бар. Су таптазам. Яктын огороддордун эми толгон болчу. позициялар Ошол экен. Şu серф табак сатылып кетти. Не болду эле? Бар нормально чувствую. Эй! Benim gülüm tonum ketken. Men акчаларым, телефонум. Баардык нерсем жок. Yo, bir эле лампам алгам. Чёрт. Эмне кылам мен? Үйүмдө тонуп кетти. Йыгышым билбейм. Не кылайын билбейм. Шет отура берейинби? Жител. Сен деле өнүң тонады, мен деле үйүмү тонады. Кана. Не кылайын эми? Жител, кайгырба макулбу? Мен деле үйүм жок. Экөөбүз тең камин болуп отурабыз. Болуп кеткен. Не кылып жатам мен? Купми. Кустам ачып кетмек. Жител, сенин үйүңдө көмүр барбы? Жител, көмүр барбы сенде? Geldim yok olsa gömürdü atlattı. Ben кетип калгам ой. Ал саны өнүң болуп берет тамак. Yo, мыякта да үйлөрдү тонап кетиптир го. Йомгой. Көкмөр не тоногон билбейм. Şimdi жүрөйүн. Yo, мер. Мер. Үйүн тонап кетти.
Yığılamayım. Bütün günü tanıp kettir. Ama bir an görgün çok mu? Görsün. Bu şeyler. Bilmem yüzüm yok geldim. Neyse çok yığılamayım cidden. Ben de illeymiş bu gittim. Telefon vurdu hap Cidden cidden komer. Ne gülüyorsun? Normal yol. Ne gülüyorsun ya sen gülkümüş İyi, bari doğrudan mı? Bu kuy. Adam ekendi geldim bu gülütler. Adam ekendi o yüzden. Geldir. Ben de oy. Az vereceğim Musa. Ya kuzan kuçe. Tak bugün bayağı vereyim ya. Asmandan görüp olmak için. Günde badayına kaldı. No serf bak şu tratayım. Yalışım bilbeyi trak. Biri sat oldu. Asmanda biri uçup bugün yol oldu. Vuru! Hayran satımı görmüş gerek. Çikolata mı? Давайте dostlar video bitti. Şu videonu bittiriyoruz. Sertifika yapıyoruz. Давайте.